Dila Youth Club Joseph Terang Memorial Hall along Poke Pangdeng KSA Annual General Conference upon Subcommittee KSA. Water Resource Department of Minister Abuse Hazarika Redeng Pen Kuti Troke Pharma Long Eki Sopo. Nili Palong Ta SSL Siasak Lang Mesen Pen Kapang Chengdu. Karbi Prime to Mabirta Long Pen Kadokawe Pantame Kardam Napazariklum. Tangte Karbi Prime to Mabirta Arjwita. Dila Youth Club Joseph Terang Memorial Hall along Pokep Angdeng KSA Annual General Conference upon Subcommittee Keseng Ponabirta Perang Kepen Birta Napale. Dila Youth Club Joseph Terang Memorial Hall along Non Kiwangji Jangmia Chiklo Nipa Hini Pen Nipai Po Arnian Nipria Baha KSA Annual General Conference Sertalina Sengkang Dila Sport Complex along Kibi Ponchia Pan Kedam Tang 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 Nipai Kora Pliarni Reception Committee Seng Depen Reception Committee Meipu Suljo Par EM Karbi Anglong Autonomous Council Chunbang Khoya Ingleng Working President Larsing Intipen Danglok Reception Committee along Texer Resetatuma Pan Ingwai Ponsi Jadon Sar Pensi Ar Pudeng Ponlo Puthot Pini Reception Committee Atumpen May Ingni Thusi Subcommittee Doan Seng Pontu Reception Committee Meipu Suljo Par Pen Keja Pona Mealong KSA CEC President Thang Sing Timung KSA CEC Bidisar Kesap Timung KSA Reception Committee Working President Larsing Ingti Lapen Borjan VDC Chairman Sonaram Singh Narpen Danglok Dilai Ahawar Pen Nang An Kethekeding Atom Chetongdu Anparta KSA Bukazan Regional Committee Keja Atum Lapen KSA Branch Atum Ta Chetongdu Si Subcommittee Doan Sengpo May Judde Rapi May Kibiji Adima Long An Sai Ki Claim Kapang Chengpon Chiaphan Reception Committee Meipu Suljo Rongphar EM Karbi Anglong Autonomous Council Pen Danglok Maya Long Kachetong Atum Doan Humri Damthu Dilai Club Hemalong Karbi Lotaria Song Sertalina Ninkan Sekamai Pi Padoya Pan isi Reception Committee Siokrang Seng lo Lak Meipu Lapen Pongsumbang Lapen Kapek Kisbira Kamingwa Cingwai Bang So Seng lo Tapi Pini Bang Ka Ko Puthot Cengsi isi executive meeting asom lot anpa tame hala subcommittee hai hui bang cho pang seng pon pe bini dak ke seng pon padolo masih bang so ke seng long poil tum advisor ke se advisor ke sopimung tong dom anpa tame pin piane kan meipu han seng tum ya kan dom anpa tame dak kadu tum ke seng tang pu working president kong chumbang na pu sen secretary kadu kitong no kasi pini dak isi Dilai Hawar lo KSA claim tu nomor regional committee KSA penserang tum si ingwai tu lo dak la bangso subcommittee long komat si kupia tu claim deng pen aba aku pek ben claim pachulu ni ma porang tu ma prang pen kisik mek kasing kangwai mek dulu si swateng si pini hang lo dak claim tu orang tu menam cak si hala bangso wateng pen si pini si koi pun si la bangso subcommittee anta Karbi subcommittee pini seng pon dela seng lo si so subcommittee tu ni khomang bong me padurang po lakan ako budget namanya so subcommittee tu tangka maha kupima so lang tu kesen kenal pan kenang so anda ni khomong si budget nang pinoi po si dak pinai po si serai pon no masih khomong akila so budget dong lo putih ikut tiri kamame lakan po tiri piame tu macam singwai tu po kalau bang so budget along pen kuan kem unjima un ema latai silo para ko khala soteng kiri kala nai ta me kache sik megi phane tuntai si ko sono pa idea long po andak khot wadam nei phan pula bang so po po si tinelo lalu dak heglong bang kala lo la bang so sertalin la bang so ningkana se kame pi daki bi pena jok dak Dilai Hawar kenang sot pen Dilai Hawar lo pen bordana Hawar kan arat Hawar anta me kecirak pa citudun kado tudun pa so se heglong lo non dak Udam nang Dilai Rong atau mangke adon tin si cek pom pom podi pom pom betang sa cek citu lo he matengno ba bari teng motora re biar lo dak pos sono ti pe tum gari ri pon se entum nang pada na pasunang ko jira sondo son hakse kaprek non cacirung cerek pro lampang dak delang pang dak lo le pun dak kadu ita la so
sertalin ke talon long cerap dunia fan pu bangkai sikding jo songsi theblong 59 pen lamang so sing pen KSA si Karbi akhai tu maki sung je boy tu manang lelu pu terang dum si aprang arjap pola tum si song pon porang tum si dai dun po ako song hak si kopi si claim nangima pu Karbi rat tum kopi to adam nai ma to nai pu nang dum si ke ja pon pon dum si hala bang so KSA KM mo yarbung lamang so bang tinin kan ke pechok lo si so kan se mai pi ke sertalin ke talon so dah dilai hawar pu pu malo si lamang so Amerika ma mai pu ni fan ser pinan pelo asi ni ta ningarong pen deng dunu lamang so pu ba ke sertalin ke talon na hud cerap dun long pu kala mo api pu ki bolong da anso se men en ong da dun pu poram he do lo si kado go tum ta me sun sa de lo je pining ke cerap dun lo tum ke non pen mo ni kan horo cho ke mo chi ki mo da mang do pu yo la lo la si la so ke cerap to dun ochur pa lo la per ko ni chu ni thui bang kala han lo Karbi long adang pi Karbi arat lo uchali tum lo kado kawe tum tame la bang so amai pi sertalin amai pi phan ke kachirap dun pe di kachitudun pe di pang se suni lo apa kami dilai hawar ke mo pen pro chirap itu ke cheng lo tame an so se claim ke dam long na chirap itudun pen sa bang so mesen mi pen pachun pon long po usining khelo la pachun ni lo Restaur binglong arat tame nang cirap nang situ tu penceng lok alira cam nang kidunci nang situ tu ji pantame nitum Karbi chole song hin pachun ri palo Hauraka subdivision ke parlo loring thepia long chief minister relief fund pen chari osomara phan chekron si dihen ke rap pajerpo Hauraghat LA constituency ke parlo Nomati Hauraghat Phuloni Langhin Mahamaya Lapen Korkanthi constituency angkang school osomara phan pini chief minister relief fund pen chekron si dihen ke rap pajerpo MLA Dor Singh Longhang, Deputy Chairman Ajit Kumar De, EM Kangbura Kilinga Tumpensi Kaddo Kawe, Bang Pharohinira, Bang Sir Kep Kepra, Kethom Charlie Osomara Phan, Chek Aloronsi, Dihen Kira Pajir. Chief Minister, Ahom Sargar Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sharma, Ekhetor Relief Fundor Pora, MLA Hokolok, দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে ৰোগী আৰোগ্যৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে আমালোকক কিছু পুঁজি আমালোকক দিয়া হৈছিল সেইটো পুঁজিৰ যোগেদি মই আজি 293 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই একালীন আৰ্থিক সাহায্য মই বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে 193 গৰাকী চিকিৎসাৰ বাবদ ৰোগীৰ আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে মই আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিলোঁ গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে আমালোকক 50 লাখ পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগতে ৰোগী আৰোগ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰদানৰ কাৰণে আমাক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইমতে এইখিনি কাম মই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হাওৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ হৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে এনেধৰণৰ আঁচনি দিয়াৰ কাৰণে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগী আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে যি মহান কাম এইখিনি MLA হিচাপে মই কৰিবলৈ পাই মই বহুত সুখী আৰু মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু এখেতৰ দীৰ্ঘায়ু হওক সুস্থ সবল হওক আৰু ৰাইজৰ হকে বৰ্তমান তুলনাত আৰু অধিক কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে এখেতক ভগৱানে শক্তি দিয়ক আৰু মই বিশেষ ক'বলৈ নাই আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি ন্যূনতম যি অনুদান যি সাহায্য পাইছে সেই লৈ যাতে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ৰোগীসকলেও বহুতক আমি আৰোগ্য কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই বহুত ভাল লাগিছে গতিকে অকণমান আৰু পুঁজি থাকিছে এই পুঁজি আমি এইটো মাহৰ ভিতৰত আমি বিতৰণ কৰি শেষ কৰি দিম আৰু আমি ৰোগীসকলক টকা বিতৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আজিৰ নিচিনা আমি আনুষ্ঠানিক আমি তেনেকুৱা এটা সভা পাতা নাই কাৰণ ৰোগীসকলক
তো আমি এনেকুৱা আনুষ্ঠানিক সভা পাতিবলৈ হ'লে ৰোগীসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় সেইকাৰণে টকা আমি আৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে চেক পোৱাৰ লগে লগে আমি ৰোগীসকলক কণ্টেক্ট কৰি পৰাপক্ষত আমি ৰোগীসকলৰ ঘৰত গৈ পেলাই আমি চেকবিলাক দিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ অসম চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এখেতৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা MLA সকলক দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে ৰোগী আৰোগ্যৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে আমালোকক কিছু পুঁজি আমালোকক দিয়া হৈছিল সেইটো পুঁজিৰ যোগেদি মই আজি 293 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই একালীন আৰ্থিক সাহায্য মই বিতৰণ কৰিছোঁ Kedamtang teleponi phai ke thom arni nijang Karbi Anglong ke parlo la khatrok bitung rengthama MAC constituency arlo lalmati being hoyarong chomkan mugasong kolonga phangteng prangpen Japan hansia rong along an lang ke thepen ke jogjia phan Assam sarkar atom water resource asai campaign kuti troke batang ka panongsi sai ke claim ponjia phan long e sompon tanglong Barala por ahot arve ki janglote jasamet ko pilia lang roi pila pen amlong alang roi kachetok henlo lang ke thipen ka phere meminai Veching ahot lote lang ke tui pen lang ke theki wang ber alang roi lo Kedam dang por ahot arve ki jang pen lang ke thea jok Japan hansero lalmati being hoi reng thama tumpreng tara dubi la pen nam tara dubi ahawar lang kang long pen ki ongdung ahemaret kana hok pen chenglok break jam hidung ahor mukan hok dopiklong Laso ajok Assam sarkar phan kapachinia tengpen halada ke duara ratuma phang lang ke thepen kapejok jia phan water resource asai campaign kuti troke batang ka panongsi lang ke the kapang bak un ede jia phan longlia long thokpen keteng asai ke claim pon jia phan water resource minister Piyush Hazarika lapen Karbi Anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang atumare dengpen long e sompon tang Long e ki sompona mea long pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pen lam the ke jai pona tengke Karbi Anglong Autonomous Council long atangka tilu pen ke labang swasai claim dam ponune Bonta Assam sarkar kang hon pen ajoksi pinyarni lang roya lang ke thepen ke jogja warsai long ponu pusi lam the pachini po Labang so long e ki soma mea long Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Longhang MP Horen Singbe Lakhai Koibot Hat Langso MLA Rup Singh Teron MLA Dor Singh Longhang MLA Bida Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council EMs Amor Singh Tiso Mongol Singh Timung Diufing Maslai Rina Terangpi MAC Avijit Kropen Chenglok Ongdung Department Officer Chairman Atom Chetongdun Dongkamuka Pen Kelvin Terang Kat News dan hotel pipon se special packet cho hanglo la sinang pilo dan bangun pet pen Karbi Anglong plan 60 course na pilo special packet lagi water resource pen la sosi pidan New York somlo la pen pinye bangke 36 crore New York somlo claim bom na tolo nikan siang bom dag nang pilo hotel 60 course na pilo so tik na New York som si pinye kam ta pangcheng Tangan ni kuan cek loyon kuan apisi lang so kam pro yon lang bom petang de je bhai la pensar la longli ke pon la bang la tum han piji paisa piji paisa 22,000 পাইছে তার কারণে যিবিলাকৰ মথাউৰি কাম সেই কৰিবলৈ কৰ্তব্যটো মই যদি আপোনালোকে মোক সহায় কৰিছে আশীৰ্বাদ দিছে মৰম দিছে সহায়িতা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই চিৰদিনৰ আপোনালোকক পাহৰিব নোৱাৰো আৰু যিমান পাৰো সেই বানপানী সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগ সমস্যা অকল বিধুমিং ধামা সমষ্টিত নহয় কাৰ্বি আংলঙত চুকে কোণে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগ সমস্যাবিলাকক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে এবাৰ তেখেতে ঘোষণা কৰা নাই তেখেতে কাৰ্বি আংলঙত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এষ্ট কাৰ্বি আংলং 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে উন্নয়নমূলক কামবিলাকক কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এবাৰ 1000 কোটিকৈ
অধিক টকা দিব বুলি কৈ তেখেতে মোক কৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব গতিকে মই বিশেষ নকওঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাম ব্যস্ত থকাৰ মাজতেও আমি নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে তেখেত অহাৰ কাৰণে মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ দি সকলোৱে মোৰ ফালৰ পৰা কাৰ্টন নমস্কাৰ জনাই মোৰ চমু ভাষণ ইমানতে সামৰণি দিলোঁ অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বন্ধু ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহান ডাঙৰীয়া ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ সন্মানীয় হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া বৈঠালাংচু সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় ৰূপ সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া হাওলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় দৰসিং ৰংহান ডাঙৰীয়া ডিফু বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী ৰিতেশ ইংহে ডাঙৰীয়া মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰসকল সন্মানীয় MSc-সকল সন্মানীয় পলাশজ্যোতি গোস্বামী ডাঙৰীয়া সন্মানীয় DC কৃষ্ণা বৰুৱা ডাঙৰীয়ানী সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক ইন্দ্ৰনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া সন্মানীয় ৰেদীপ ৰংহান প্ৰমুখ্যে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মোৰ শ্ৰদ্ধা Lumbajong constituency ka parlo Mijung Langkaijan Borsing Hansia Rongara Ratum non puar nianta Mesten kichuna lang longdon depin lang pusi kat news asai malo birtanangli Kedamtang Surihinira Crane Narkepanikan Phaikonia Chikloni Phain Kora Narkepani Langkaijan Festival ahot Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Lampe Kejai Pona Tengpen Hum Pharo isi RCC Ringwell Mijung Langkaijan Ahawara Phan Piponlo Sitame Ningduk Memialam Pinyanianta Mijung Langkaijan Ahawar Borsing Hansia Rongara Ratum Mesten Ingthirjir Kijuna Lang Non Anta Longdun Dela Hansia Ronga Phan RCC Ringwell Hum Piponlo Sitame Contractor Mate Keklen Kita Matum Kihut Kapar Nupar Pedera Jok Langjun Longwang Bedatlo Lasi Mijung Langkaijan Borsing Hansia Rongara Raphan Jinsora Prabjin Pen RCC Ringwell Kapajir Vek Japan Katuning Ripadapo Tangtenan Malom Sopora Phan Birta Mo Ington Exnang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo Pit Puthot Birta Long Wang Tu Iklong Chokihola Higher Secondary School alongta HSLC Astat Lang Ketok Ke Chengsiar ni Mesen Pen Kapachunpo Asama Long Rialo Justmet Seba Pen Kapidopon Kep Angdeng Astat Lang There ni Phai Ke Thom Bhomta ni Pen Kapang Chengpon along Karbi Anglong Nilip Ahawarang Kang alongta Astat Lang Ketok Mesen Pen Patupo Chokihola HSLC Examination Center along Gulf Lapen Private School Pangrum Pet Pen Kaddo Kave Humnar Kep Ando Humnar Kep School Pen Kaddo Kave Bang Pharo Ke Thomra Bang Thom Kep Rasir Kep Lokachari Austo Maratum Satlang Ketok Donangbong Bang Pharo Isira Bang Trokep Sopin Soatum Lapen Bang Pharo Isira Bang Troksi Kep Rasir Kep Ke Soalo Atum Pusi Birta Longdu la risoi jang tum semet loke chari tum metric exam ke tok bang pana phai do la so patha ni than ponjima penang HSLC 2023 along la dak chukhela HSLC center along total abang ke humnar cap school feeder school pangrum rapet pen 339 candidates do aswang bang pen 160 abang ke male lo 179 abang ke female lo tante pini ke cheng ponsi la bang so sat lang tok pono la sila non an ko pini ka siksa kaning nap la so exam tok ye phan ka chi tong do ma akasing sak thang nata we athemani tum la so prang mala metric asat lang phang chen che prang along tina school pan
ke bang invigilators tum phan ang same tum seke pe pon mane invigilators training pu padopon hala so ho da training hu se than lab lo je peneng bang ke metric asat lang ke tok nang ji aron masab ka chepek do wala atheke anikan wang ke objective type do pus kami 10 marks ta peneng bang ke subject pli mate main subject core subject along mathematics science social english along bang ke objective types do see to tell suppose english along 100 10 marks bang ke practical like school hampensi people respective school pensi people po lapan jun tu pini alang tum ketok like general english hada 90 mark do 90 mark ang bong pen 45 mark bang ke objective type lo another 45 bang ke descriptive type lo descriptive plote la ke 2 mark 3 mark lapan 5 mark an asana ta objective pute lage 1 mark bad lo asila so objective type ke tok je phan bang ta answer script jun tu alang tu ke tok je abuhi hedi la ta beleg ji la bang ke 1 hour ji la pen aku jun tu 45 another 45 descriptive la bang ta another 2 hours lo hala bang ke pangrum la pet pen 3 hours lo la si la tum answer script bang ke hini do objective type aphan isi do lo la pen descriptive type phan isi do lo last ki jutu hot bang 3 hours ke chok hot bang ke objective type answer script bang ke attack do po la pen ke descriptive bang ke aber do po ansi pang wera pet pen si hon pen tik check po submit na po invigilators pa na lo peneng aron bang ke la sila so objective type ki do ye bang ke la bang ke subject klik mat tan idi nan tum than pon lo general mathematics general science social la pen english ta bakia subject ana bang ke an kan wang sono la bang ke 100 marks lo ala da bang ke objective do po fit ta 10 marks bang se do chot ba we data tag lo nan wal tang te pen nang le pulo la invigilators tum handak training people la ang song pen tong pene order do ma man te nang di pen tong la tum phan la dak mission nang i po yoni to ela training ki people sa dak ke la bang ke di mission nai pus pen ke matha ta do lo la pan tang te peni Karbi prime to ma birta bangla ponsi kang tonik lo